ki khubor ka batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kan long ke jing sarong ye ke jilla Meghalaya hi barok ko wei hadin baki rang bat ki Thei yele kai kickboxing jong ke ni ke jilla kila yo ban Khur ye ke khusnam Takma ha ke lumpung yele kai National Kickboxing Federation Cup arajar arpo wei kabalong ha Dehradun ya kabala penlong de ke jilla Uttarakhand kidon hadu arpo tli gi kinhon ki bala mikmat na ki jilla ba pher jong kri India ki bala ye shimbenta ha ke ni ke lumpung yele kai Bakuntup ru ya ke jilla Meghalaya bat ye ke jilla Manipur. Napo kani ke jilla Meghalaya kidon hadu khat nyongut kirang bat ki Thei yele kai ki balalaj ban ye shimbenta hagani ke lumpung Ïakhun ki bakuntum ya khat saungut ki shenrang bat laingut bat ki Thei. Na pedeng kini ki khat nyongut saungut ki shenrang bat arngut ki Thei ke layo ban Khur ye ke Takma ksiar kat ba uwei shenrang bat ka wei ke Thei ke layo ban Khur ye ke Takma rupa bat saungut ki weipan kila yo ban Khur ya ka Takma renong ya ki jinglut jing sep ha ka bailet by one ka bam ka di bat ka thia akadem la yarap ban bei pisa de sarkar jilla lembat ki MLA jong ki constituency ba pher bat kumju ru na ki riu paj ba te ngilaya poi stay haka santarik idamiat ngipoi hapot Delhi tentu sa Delhi dan berita itu ini Malaysia Dehradun ke game ke sedang nadu nyok tarik hadus putrik fa total states jong India mentana na kadau jong pendik jong ni ka pandemik kom ni ya sakni dengan bigasian ke beningkong menta dian jong ka lockdown ni dia states bapoi dengan bekai kin poi ya ka khat apo tarik states dia tidak ada lagi jong ki events ban kidan ki bakambuan ki kena kidan ka kum ka lala ka jong kategori jisana ni nyele hanyongot ki participants language officials dia yo menilai ka jati nomor nilai layalam lang ki ong ka di ka junior baka senior tengi layalam do ka sausem se drong but ki bayo le ka jati nomor kini ki older cadets pa ki di ki virtual events tengi haban shule online te nileng yaki bat kidang katu ningut bam yo le ka jati la shu le ka jati ka video ing la video ing la shu yo online la ka upload online te ki bayo ban le ka bat kia dan no sau ngut te nai khat sau khat ar ngut yo medat khat lai kidang kidang bai le double event ro la ka jong ki event te amla no batai lut ki kendu kata sangut bi le ka ri tidak ada bi le de kendu laingan Gibilan arngun arngi participant untuk dari final dan round 8 dan badan ke round 4 semifinals dan adu quarter finals Thei dan bad adu mentai mengisuk meno ba nakaliang ka team jongi ilayo ban Khur ritli ki Takma ksiar atli ki Takma rupa ban santli ki Takma renang ki Thei baile kai ki dan laingan te sendang ki dan khasaumat Iwe kan Thei di jong virtual event ko mau ipi maki ki result jong kini saungan kan sayo hadian ngile online te ke sa ai de online hi ka yo te ke sa pha da Korea ka price jong ki sa pentep kom ko job kita ngi sa update ma te ki ba job ka event dan angot I Lorenza song tiang but I Daniela milim ngam kan Thei I Daniela yo gold medal I Lorenza ile atli event kawai yo gold medal kawai event yo silver medal shinrang kidan saungut ko yo gold medals ta sangut yo bronze we silver jinya leti jongi ko mamanta ni usam arja alpo mamanta bon to sam arja alpo yo beli ma instrument but kedi ka wat balik tour bengipoh pun gaya house kadi kani ka nangi hiningkong ki group mengin travel outside kan juga states but naik kublai perpang tentang sports minister jongi Pak Banti 2002 di Meghalaya rap ya ka team jongi nata baje I deputy
Chief Minister Pak Presiden Song yang kedua apa Meghalaya House mai ri laksana tinang ke jaga bila kan fukur doa hidup Quran bat kawai kok nai kam ka publik pang komennya ru mengiwan pai na tia senia hak bai di bat ha umling ka bai di ini ka das jong covid ai na expenditure in ka bai ya ram makir kunum dap ira yang kena ama Meghalaya buan ya kan ngada ujikmen ya baju sport minister dak lak ban kantak dalam DC jong ripai bat kila yarap leming halo bedi ni ka test covid ai ya kena ada ka bang luksan kun luksan syurung la yarap abun ke menta kalian jong di chief minister i la yarap ti la ai ti jarap la bun hin nanta sing jong bat kumjuru ya vi kong ning nong sa mo lai I badi jong ka airlines fly big airlines we introduce about jong Pak Presiden yang si onta nomor kadi ka direct flight ka banglit ani na umroh sa Delhi dia kadi kasih ni kong hiro ba ngi group ng travel nang umroh kata ka flight bagi introduce mata Shillong kadi ka direct flight ani na Delhi na umroh Delhi dari sa sini sa umroh dia kan ngi document na kilong deringkat adu mentaru kadi nang ba ka fly big airlines ka ba ki air transportation yang ina Guwahati sidu sini Shillong mata samdan kanu no gejing lo nakalian jongi ngamla ban ong ban jer kateng ya borok ki well wishes kino yarap ma na kamta jong kena ki la no senyang edu ki amalie ki riu shimet ki bangamla ban jer kateng ai ku blei kerpang ya kiru deng ba jong ki bang ila ban poi ni ka thong ba kani ka jing le jongi metaru kolong bos tenat ba ka bang ile ngai ngu sayu blei hin kong pelader ka bang i bang le chithie ngan poi chithia bang wan phai sok sini samdan no ka jing vet ne ka jing jenjar ki bang kendua ka bang le ka bang imat ke long ke besya ke besiswa